Ricky mau apa lagi sih? Halo Beb, kumaha kabarna? Mau apa lagi? Kalem tuh Beb. Saya ngirim kembang, wes katarima. Terus saya oke ngirim seblak 2 katel. Yang maneh? Jadi lo Kunaon? Rowas? Tong rowas atuh. Lo denger ya, Rick? Jangan pernah kirim apapun lagi ke gue. Kalem tuh Beb. Ulah umak-amak bisi gancang kolotna. Ngerti? Aduh, si goblok mah di pareuman. Cuh. Gimana kabarnya Bapak? Gitu we. Bukannya udah ke dokter? Geus. Gak ada hasilnya? Acan. Udah nyoba pengobatan alternatif? Mana mah lo buat tanya. Ibaratnya henteu. Oh iya. Ayo nonean maneh we. Siapa? Ngaranna teh Kun, anu pernah dibere bapak puing geuning. Napikeun ka manehna utah uger. Yang dulu bikin teror supaya kita ninggalin Kang Cecep. Heeh. Anak buah Kang Darman. Heeh. Itu suruhan Silvia. Ngejar uang yang 30 juta. Saatnya gening 30 juta. Nah, anu mau duit miliaran mah tadi udah gudangnya. Maaf, kalau selama belum bisa nemuin saya, dia pasti bakal nanya-nanya ke kamu lagi. Keun bae, urang bere bekok deui we. Emang urang jeung bukurna. Sugan manehna teu eling-eling satauneun. Ada apa telepon saya? Pan aya teh jadwal bangun sinang taman. Guru di dagoan di luar. Ya apaan sih, Almen matiin aja. Tapi dia ngapain nih kesini? Ada apa? Alicia po, Elsa. Kan ada teh giliran manggungna di sinang taman. Apa hubungannya sama saya? Ti rahasia jadi amnesia. Kamu tuh ngomong apa sih, Al? Apaan jateh biduana alias penyanyi organ tunggalna.